Zamisli da se probudiš jednog jutra. Sve je isto kao skoro svaki dan do sad. Ista soba, isti ljudi, isti glasovi koje si čuo hiljadama puta. Međutim, nešto nije u redu. Ne možeš da se sjetiš zašto ti je soba poznata. Gledaš u lice osobe ispred sebe. Znaš da je ta osoba bitna, ali ne znaš zašto. Znaš da bi trebalo nešto da osjećaš, ali između tebe i tog osjećaja postoji samo neka šupljina. Kao da gledaš staru fotografiju kroz zamagljeno staklo. Sjećanja su tu, duboko u tebi. Mirisi, lica, pesme, ali ne možeš da dopreš do njih. Najstrašniji trenutak u fazi zaboravljanja nije trenutak kada sve nestane, nego kad još uvijek i dalje nešto malo sećanja postoji. Prepoznaš melodiju neke pesme, ne sjećaš se odakle si je čuo. Prepoznaješ nečiji glas, ali ne osobu koja ga govori. Kada znaš da je nešto bitno, ali ne znaš zašto. Everywhere at the End of Time je šestodelni album od Leylanda Kirbija, koji koristi alias The Caretaker. To je jedan od mnogo alijasa koji je koristio pod kojim izbacivao albume. Ovaj album, specifično, pokušava da predstavi progresiju demencije iz perspektive osobe koja pati od te bolesti. Duboko verujem da je ovo jedno od najuticajnijih dela našeg vremena i želim da doprinesem i našoj sceni priliku da se upozna sa ovim delom. Želim da što bolje opišem ovaj 7-satni album, njegovu priču, estetiku muzike, kako je nastao, online popularnost i još neke zanimljivosti o kojima mislim da vredi pričati. Mislim da je glavna stvar sa kojom treba da počnemo šta je uopšte demencija. Demencija je bolest od koje progresivno, nepovratno, pacijent ostaje bez viših mentalnih funkcija kao što su učenje, zamišljanje, govor i najbitnije sećanje. Najčešće je izaziva Alzheimerova bolest, mada može se manifestovati i bez toga. Progresije demencije se klasifikuje kroz 7 faza, od kojih je prva uglavnom asimptomatična jer su promene duboko u mozgu i nisu još uvijek povezane za više moždane funkcije. Pisac albuma, The Caretaker, preskače prvu fazu, jer početak albuma predstavlja prve simptome koji se prikazuju iz perspektive pacijenata. Uz to, njegovi raniji radovi su već predstavljali preddementnu fazu, kao kroz album An Empty Bliss Beyond This World. Pogoršanje stanja uma, simptomi Alzheimera i demencije su priča koju Kirby pokušava uz zvuk da ispriča kroz karakter Caretakera. Caretaker očigledno predstavlja osobu koja čuva nas kao pacijenta dok proživljavamo ovaj bolan proces. Taj proces nije nešto što se desi preko noći i Kirby virtuozno demonstrira nemilosrdnost toga tako što korumpira audio kroz trajanje jednog albuma. U jednom trenutku uživaš u sjećanjima prošlosti, a u drugom se pitaš kada je sve postalo ovako mračno. Imaš osjećaj kao da je prošlo 2 minuta u nekim trenucima, ali kad pogledaš na sat, slušaš njegova dela već sat vremena. Kirby je majstor manipulacije samplova. Ima momente gde ih malo promeni u frekvenciji, reverbira tako što ih lupuje, a i to koristi da te ubaci u trans. Korišćena audio oprema, zvuk vinyl ploče kako pucketa su samo neki od nežnijih faktora koji primetimo pri slušanju. Jer ako počnemo da kopamo dublje kroz ovaj album, pesme se transformišu u smućkani kolaž starije verzije sebe. Ostavljeni na izgled na samrt, zvukovi se bore da uzmu dah svežeg vazduha pre nego što se udave kroz more distorzije i zvukova. Everywhere at the End of Time ima neverovatnu sposobnost da nas natera da nam neko nedostaje. Na individualnom nivou, pesme su napravljene da nas nateraju da mislimo o nečemu što nam se desilo u životu. Od onih koje je direktno uticao Alzheimer ili demencija, do onih koji samo imaju neki osjećaj da treba da pozovu roditelje, samo da ih čuju. U septembru 2016. godine Kirby izbacio prvi deo projekta, koji bi posle postao njegov magnum opus. Nakon poslednje instalacije koja je izašla 2019. projekat ukupno traje oko 6 sati i 32 minuta kada se sluša odjednom. Faza 1. Ovdje primećujemo prve znakove gubitke sećanja. Ova faza je kao lepa dremka, slava starih dana i sećanja, poslednji lepi dani. Prva faza albuma počinje uzbuđeno, nostalgično, jednostavno. Primarno se srećne memorije impliciraju, iako vrlo rano možemo uočiti da nešto nije kako treba. Kirby to radi tako što samplove spaja sa naizgled bezopasnim pucketanjem, krckanjem i koristi neizmjerne količine reverba preko celog miksa. Tim efektima odlično stavlja slušalca u čizme pacijenta, potrudi se da se povežeš sa ovom osobom,
da proživiš njegove najlepše uspomene, ali kao kroz neverovatno gust sloj dima, dok ti zvuk pleše oko ušiju. Prvih 40 minuta prve faze su veoma udobni za slušanje. Kirby zna tačno gde nastavlja kroz ovaj prvi album i takođe znamo šta će se desiti. To je to za našeg pacijenta. Poslednji poziv da uživa u lepim vremenima, prvi poljubac, medeni mesec, put na more. Prva faza počinje s obradom pesme Al Bowleya i Sid Phillipsa Heartaches. Odličan početak koji odlično pokazuje da smo mi ovde do kraja i sve ostalo koje nailazi u fazi 1 doprinosi ovom osjećaju. Kada bi samo slušali muziku, osjećali bismo se odlično u ovoj fazi. Međutim, ako pogledamo naslove pesama, ne možemo da ne dobijemo osjećaj kao da nas nešto požuruje, kao da ostajemo bez vremena. Koliko lepih uspomena možemo da ubacimo pre nego što sećanja počinju da trokiraju? It's just a burning memory, we don't have many days. Traka kao B4, The Loves of My Entire Life, koja se veoma naglo zaustavi, može da vam pošalje jezu niz kičmu. Ove trake su namerno napravljene da se dosta ponavljaju, jer kroz ponavljanje daju osjećaj slušalcu kao da ovaj osjećaj može da traje zauvek, pa ga odmah preklope naglim završetkom pesme. Svaka traka suđena da bude iscepana kao stranica u knjizi. Veoma bitan deo ovog projekta je vizualni identitet ili omot albuma. U prvoj fazi vidimo rolno papira koja se na ivici polako odvrće, male imperfekcije gde se gužva papir koja se polako razvijaju dok slušamo toplu i udobnu muziku prve faze. Iako su prvih 12 traka ove faze prelepe i razumne, možemo naslutiti da se nešto gore sprema, ali koliko gore? Faza 2 je faza gde polako imamo realizaciju i svesni smo da nešto nije u redu, ali odbijamo da prihvatimo. Više se trudimo kako bi sećanja trajala duže, ali sećanja svejedno opadaju po kvalitetu. Generalno, raspoloženje je tmurnije nego u prvoj fazi i nalazimo se u tački tačno pre početak zbunjivanja. U prvoj fazi smo imali male nagoveštaje da nešto nije u redu, kroz imena traka. U fazi 2, ti nagoveštaji postaju udarac u stomak. U prvoj fazi smo imali trake kao Things That Are Beautiful and Transient, The Loves of My Entire Life, Into Each Other Lives, dok u drugoj fazi Caretaker počinje više da naglašava. Čim krenemo u prvu traku druge faze, A Losing Battle is Raging, postoji neka vrsta vakuma, konstantno u zvuku, koji polako izjeda sve samplove koji su potpuno razumni bili u fazi 1. Last Moments of Pure Recall, Surrendering to Despair. Nema jedna traka ovde koja uliva nadu u vene naših slušalaca. Nešto užasno se sprema. Koherentna muzika je i dalje tu, iako je dosta tužnija. I prva i druga faza prikazuju koji može da arhivira sećanje i da ga organizuje. Prva faza puštala samo euforične delove i naizgled ih ponavljala u besvest. Druga faza se ne ustručava da pusti i melanholičnije delove. U nekim delovima pesma samo prekine i daje osjećaj kao da sećanje stvarno počinju da pucaju. Što se tiče omota albuma, dobili smo vaznu sa cvećem, koja je uglavnom pozitivna. Međutim, ovde to nije slučaj. Apstraktna slika cveća koju je Ivan Seal nacrtao skoro pa podsjeća na neke kosti, kostur čoveka, koža i salo koje gore dok sami minimum ispod njih počinje da se razotkriva. Očigledno je da delo predstavlja propadanje. Čak i po bojama, paleta boje je i dalje praistorijska i matora, ali malo monotonija nego faza 1. Sve boje i teksture podsjećaju na boje i teksture objekata koji su omatorili i na grub način nas podsjeća šta čeka svakoga u borbi protiv vremena. Faza 3. Ovde smo predstavljeni sa nekim od poslednjih razumljivih trenutaka pre nego što preovlada osjećaj pogubljenosti, zbunjenosti, nesnalažljivosti i siva magla nam se stvori pred očima. Najlepše sećanja su zapamćena, tok muzike je prepleten, individualna sećanja postaju tamnija, izolovanija, polomljena i čak uznemirujuća u nekim trenucima. Poslednji žar vatre svesti pre nego što uđemo u fazu nakon spoznaje. Faza nakon spoznaje predstavlja fazu gde simptome ne možemo ignorisati, gde spoznajemo činjenicu da stvarno imamo demenciju i to kreće od faze 4. Da se vratimo na fazu 3. Ova faza je poznata po tome što je poslednja u kojoj se naš pacijent suočava sa činjenicom da nešto nije u redu s njim. Sve požureno, iznenadno, kao da kuća gori. Vi hvatate sve što možete pre nego što izađete. Samo umesto objekata imamo sećanja, a umesto kuće imamo mozak. U nižim frekvencijama miksa imamo zvukove udaranja, klikova. Veliko prisustvo se osjeća u pozadini ovih pesama. Teksture više nisu toliko definisane.
Cijela faza je mnogo zbunjujuća. Postoji ogromna pažnja na detalje u ovom projektu, za razliku od ostalih sličnih projekata. Svaki detalj je na mestu sa razlogom. Još jedna bitna stvar u vezi ovog projekta je da se određene trake ponavljaju. Traka A1, koju smo čuli na početku, i njen sample Heartaches se ponavljaju po treći put u fazi 3 u traci F8, Mournful Camaraderie. Traka A1 postaje kao prijatelj za kog ste se mnogo vezali, koji je postao samo ruka u ovoj dubokoj gustoj magli u kojoj smo se našli. Traka jednostavno preklinje da se uhvatiš za melodiju. Taman kako kreneš da se setiš kako ide, krene jeziva faza 4. Što se tiče omota, imamo prelepu slikovitu prezentaciju zvuka faze 3. Meni ovo liči kao biljka iz faze 2 koja je prerasla vaznu koja je bila, koja nekontrolisano raste. Sećanja koje su se držala bezbedno u našem umu godinama su samo počela da idu na sve strane. Slika odlično prikazuje kad mozgu ponestane goriva. Nedefinisanost i manjak konkretnog odgovora čine ovaj i svaki omot savršenim za delo koje predstavljaju. Faze 1 i 2 imaju tonove prošlosti na omotu, dok faza 3 ima više podtonove kao da smo se probudili u sred bolnice. Zelene grane na plavoj pozadini, kao da smo u nekoj ordinaciji. Naša situacija je došla do trenutka pucanja i doktori treba da nas vrate da budemo kako treba. Međutim, znamo da se, nažalost, to ne može desiti. Četvrta faza, Post-Awareness Stage 4, je faza gde mir, spokoj, sposobnost sećanja individualnih trenutaka pravi put za konfuziju i košmare. To je početak eventualnog procesa gde sva sećanja postaju fluidnija kroz prepletanja, repeticiju i rupturu. Poslednja sekunda treće faze i prva sekunda četvrte su dva potpuno različita sveta. Presečeno je sve što smo do sad slušali, najoštrijim nožem, u naglo stravičnom prelazu. Sve što smo osjećali posljednja 2 sata je nestalo. Trake više nemaju veze sa sećanjima i uspomenama na koje smo imali. Već postaju veštačka, standardizovana, apatična. Svaka traka u ovoj fazi je nazvana kao neka vrsta dijagnoze. Post-awareness confusions, kao da su trake iz prve 3 faze imenovane od strane slušalca, dok od sada ih piše neko drugi. Potencijalno neki lekar, medicinska sestra, dete. Trake od sada traju u prosjeku po 20 minuta. Ovde nas dočeka najoštriji preokret celog projekta. Za delo koje traje 6,5 sati, teško je naći tačan trenutak gde stvari pođu po zlu. Međutim, ovaj horifični prelaz je nemoguć da se propusti. Jeza koja nam se spušta niz kičmu nas podsjeća da je samo pitanje vremena pre nego što vidimo samo crno. Druga traka ove faze, moj lični favorit, iako ni malo nisam uživao u slušanju ove trake, zvuči kao gomila truba, sirena, koje trče kao sa odsečenim glavama. Osjećaj paranoje tokom ove trake je nemilosrdan. 3 od 4 ove trake su tamnije od mraka, kao da smo upali u rupu i hiperfiksirani smo na taj jedan mali zrak svetla na nebu. Zvukovi su gusti, teški, miks je primarno low-mid frekvencije, dok jedini high-end delovi su beli zvuk, unazad puštena truba ili pucketanje audio opreme. Međutim, nije sve naizgled toliko crno. Traka E1, Temporary Bliss State, privremeno stanje spokoja, je dah svežeg vazduha. Melodije su srećnije i dalje nedefinisane, ali nam daje osjećaj da, za razliku od prethodne tamne, ako ispružimo ruku ispred sebe, možda nešto čak i dohvatimo. Konciznost prethodnih faza se smeni sa lutajućim, dugačkim trakama. 3 od njih su povezane baš za osjećaj zbunjenosti i kroz njih istražuju rastrzana stanja uma koja pokušavaju da se snađu u lavirintu konfuznih i nestabilnih struktura. Temporary Bliss State drastično kontrira tome ostatku faze, time što je razuman, pozitivan, čak detinja s ponekim emotima. Faza koju bih najviše hteo da istaknem, zbog koje uopšte i pravim ovaj video, se dešava baš u toj drugoj traci ove faze, H1. Ovaj deo trake traje otprilike 2 minuta i potpuno se nenajavljeno i naglo pojavljuje na sred trake. Nedefinisanost zvuka koju smo slušali prethodnih 30 minuta ove faze se seče neka vrsta trube sa tačno definisanom melodijom. Zvuk je hladan, oštar. Muzika ovdje vam daje osjećaj kao da ste se setili najstrašnijeg trenutka u vašem životu, u njegovoj najčistijoj formi, i da osjećate isti paralizujući strah koji ste imali tada.
Sample koji Caretaker koristi za ovaj deo trake je iz dela Granada od Mantovania. Ove visoke note koje čujemo takođe potencijalno impliciraju da naš karakter, slušalac, neko ko se bori u nekom ratu. Vrlo verovatno u Drugom svetskom ratu, zato što su pesme iz ranog dela 20. veka, i ove sirene ga podsjećaju užasnim sećanjem iz tog perioda. Ovo ništa nije zvanično potvrđeno i moguće da je samo napravljeno na ovaj način da bi bilo što strašnije moguće. Takođe, šta se povezuje s ovim delom trake je sundown sindrom, što je simptom pacijenata demencije gde kada padne mrak, osjećaj panike, deluzije i nervoze rastu. Faza 5. Još više ekstremnih preplitanja sećanja, repeticije i rupture, ali ovog puta sa malo više trenutaka za disanje. Nepoznato može da zvuči poznato. Prolaženje vremena se osjeća samo u tom trenutnom trenutku, što vodi do osjećaja izolacije. Faze 4 i 5 su na sličan način povezane kao prve dve faze. Jedna i druga traka u oba slučaja imaju isti osjećaj, ali je naredna napravljena tako da ipak malo odskače od prethodne na malo jeziviji i mračniji način. Faza 5 je definitivno ekstremnija od faze 4. Ostaje nam kombinacija zvuka koja zvuči kao demonski krici, plakanje, kao da nam neko iz daljine nešto govori, a da ne možemo da odgovorimo. Instrumenti kao da ne postoje. Isečci starih ploča se pojavljuju u nekim trenucima, ali traju veoma kratko. Govor nerazuman, slogovi sasečeni, prekinuti, izbacani u ceo miks kao neka salata. Sećanja i melodije i uspomena pokušavaju da prodiru kroz vrata, ali one se nikad ne otvore. James Catchpole. Više ne postoje boje koje zamišljene. Nema tekstura, kontrasta. Jedino što se odvaja kroz ovu fazu su trenuci mira koji se pojavljuju. Stres koji osjećamo postaje previše da se podnese. Ovo od petog dela je možda najviše apstraktan u cijeloj seriji. Izgleda kao žena u haljini koja ide niz stepenice, potencijalno koja drži štap, možda neki muzičar. Definitivno se osjeća razlika između omota četvrte i pete faze. Vidi se koliko nam je mozak u međuvremenu propao. Sve je blatnjavije, teže za razaznati, nejasnije i topi se sve samo u sebe. Peta faza je posljednji dah razuma, posljednji pokušaj da se setimo nečeg opipljivog. Peta faza nas pokrade mnogo više nego što smo mislili. Ona predstavlja i zaborav podsvesnih stvari, naših ličnosti, ega, želja da uopšte imamo želje, pre nego što nam ostane samo ništa. Šesta faza nema zvaničan opis. Zaključak projekta predstavljen u brutalno direktnom obliku. Dolina toliko prazna i ravna da je bilo koji zvuk koji čujemo dovoljan da nas živne. Poslednja stanica trogodišnjeg projekta se kroz ove 4 trake i 90 minuta završava. Ove trake sadrže neverovatnu količinu pritiska, da ne možemo da provalimo da li slušamo neko ogromno delo ili nešto potpuno nebitno, šuplje. Za oni koji dođu do ove faze projekta, potpuno je nerealno gledati unazad put koji smo prešli, slušati u audio formi kako zvuk sam sebe izjeda. Poslednja faza nam postavlja pitanje da li uopšte želimo da nastavimo, pošto su nam uši iscrpljene. Nastavak može samo da nam pogorša mentalno stanje. Slikovito može se samo reći da smo ušli u predeo potpune tame. Traka P1, A Brutal Bliss Beyond this Empty Defeat, što u prevodu znači brutalno blaženstvo iznad ovog praznog poraza. Ovo je sigurno jedna od najmračnijih traka cijelog projekta, cijelog iskustva. Zamislite koliko je to slamajući osjećaj. Brutalno blaženstvo. Kakav god je to osjećaj, ova traka nas dosta približi tome. Nakon ove trake imam osjećaj kao da je najgore prošlo. Sledeća traka već ima tihi definisane zvukove i instrumenti čak mogu da se razaznaju. A onda dođe poslednja traka. R1, Place in the World fades away. U ovim poslednjim trenucima dobijemo zvuk orgulja. Kroz skoro cijelu traku se čuje zvuk orgulja. Kao u crkvi, što se i vidi jer se implicira da naš slušalac, osoba sa demencijom, konačno premine nakon nemilosrdne bitke. Ove nežne teksture i zvukovi idu oko 10 minuta pre nego što utihnu, dok definisaniji zvukovi uzmu binu. Konačno, posle dugog vremena imamo osjećaj kao da zapravo slušamo nešto, ne samo zvukove. Lepota poslednje faze je da primetite koliko vam je nešto falilo, koliko god jednostavno bilo. Euforično je. Osjećamo se potpuno zahvalni za svaki trenutak koji nismo ranije cenili u ranijim fazama.
I onda nijotkud stane. Potpuna tišina. Jeza uhvati slušalac, ne znajući šta da očekuje. I dalje nema konkretan završetak, projekat mora da postoji još nešto. I u tom trenutku čujemo glas. Polako, ali sigurno, počinjemo da čujemo i klavir i hor. Jedina slika koja mi je bila u glavi u ovom trenutku kad sam slušao je da silazi anđeo sa neba. Kada se ovaj anđeoski sample odsvira do kraja, ostane nam tačno 1 minut apsolutne tišine do kraja projekta. Očigledno je da je sada sve gotovo. Tih posljednjih 60 sekundi tišine tačno predstavlja minut tišine za preminulog slušalca. Razumeti kroz šta prolazi koji propada je isto kao probati zamisliti novu boju. Nemoguće je. Omot ovog albuma 6. faze je naizgled slika koju gledamo sa pogrešne strane. Šta god da je sa druge strane, očigledno nije namenjeno da vidimo kao slušalci. Sa Everywhere at the End of Time dobijamo veoma unikatno iskustvo. Sa prve 3 faze pravi se veza između slušalaca i melodije iz ranog 20. veka koje polako degradiraju kroz naredne faze. Slušanjem ovog projekta, slušalac misli o svojoj potencijalnoj sudbini, o kojoj pre ovoga nije mislio. Svi se plašimo smrti, apsolutno kraja, ali živjeti ceo život sa prelepim uspomenama, iskustvima, osjećajima, imati identitet, uspomene, cijelo postojanje kao čovjek i onda sve to bude iščupano iz ruku. To je već stvarno strašno. Šta si ako ne svoje misle i iskustva? Koliko god nemilosrdan ovaj projekat bio, ovaj projekat nas tera da cenimo lepa vremena i vremena koje su nam draga. Činjenica da sve to može biti oduzeto od tebe, osoba koju si postao, sećanja koje imaš, insistira da moramo maksimalno da živimo život, da radimo ono što želimo i da cenimo prolaznu lepotu. Ja sam se veoma mnogo potrudio da napišem ovaj klip i stvarno je ovo tema do koje mi je stalo, tako da molim vas, ako vam se svideo klip, bacite like, subscribe. Znam da je malo mračnija tema i da generalno ne snimam ovakve klipove, ali nešto meni je baš želeo da napravim nešto ovako i nadam se da je bilo zadovoljavajuće.